Zdravo svima i dobrodošli u još jednu epizodu u kojoj ću najveću pažnju posvetiti frontu kod Donjecka, tačnije kod Novomihajlovke, Grigorevke i Marinke, Prvomajske i Avdejevke. Ali prvo, jedna veoma bitna informacija nam stiže iz Ukrajine. Još od decembra meseca, ukrajinska vlada pokušava da donese novi zakon o dodatnoj mobilizaciji 500.000 vojnika i da bi minimalan broj godina bio smanjen na 24. Već više od mesec dana u ukrajinskom parlamentu se vodi rasprava o ovom zakonu, a u prethodnim danima doneta je konačna odluka da ovaj zakon nije prošao. Ovo je još jedan veliki problem koji imaju Ukrajinci, pored isporuka oružja sa zapada, koje se smanjuje svakog meseca. Njihov najveći saveznik, Sjedinjene Američke Države, su smanjile isporuke oružja tokom posljednjih nekoliko meseci i paketi naoružanja koje Amerikanci objavljuju se sve više smanjuju, ali mislim da se na ovome neće završiti i da će Sjedinjene Države i Ukrajina izvesti dodatne napore kako bi ostvarili svoje planove za 2024. godinu. A sada da pogledamo i stanje na frontu, a krenut ću prvo od Avdejevke, tačnije od dela fronta kod mesta Novokalinove, gde imamo i manju teritorijalnu promenu u korist oružanih snaga Ukrajine, a sada ću vam to obeležiti na mapi. A to se radi upravo o ovom delu teritorije koji su Ukrajinci nakon lokalnih kontranapada uspeli da vrate ponovo pod svoju kontrolu. I pored lošeg vremena, borbe se ne zaustavljaju. U Ukrajini je tokom prethodne 2 nedelje bio veliki minus i zemlja je zaleđena, što omogućava oklopnim vozilima, tenkovima i pešadiji da se kreću po svim mogućim terenima. Jer u prethodnim mesecima bilo je dosta kiše i blata koji su onemogućavali prolaz preko određenih delova teritorije. Najintenzivnije borbe vode se duž pruge u mestu Stepove, u blizini industrijske zone kod fabrike koksa, kao i na ovom delu teritorije Avdejevke. Ruska vojska i dalje pokušava da napreduje duž pruge u pravcu ovog manjeg mesta koje se nalazi između autoputa i pruge. Veoma teške borbe se vode na ovom delu teritorije, međutim, tokom posljednjih nekoliko dana nije bilo većih teritorijalnih promjena. A sada prelazim kod mesta Stepove, gdje imamo i jedan geolocirani snimak. Na snimku možete vidjeti ruski T-90M proboj koji je ušao u mesto Stepove. Ukrajinska vojska je odgovorila na ovaj napad tako što je poslala 3 Bradleya, koji su na kraju uspjeli i da unište T-90M. Ovaj snimak traje nešto više od 8 minuta i celog ga možete pogledati na Telegram kanalu. Ovdje sam postavio samo jedan manji isečak. Ukrajinski Bradley opremljeni su sa TOW-2 protivtenkovskim raketama i na ovaj način su uništili ruski tank. Ali ovaj snimak nam govori da su Rusi nakon nekoliko nedelja pauze na ovom delu fronta ponovo započeli svoje napade u pravcu mesta Stepove i da se ukrajinska vojska povukla do mesta Berdiči. Pored toga, Rusi su izgleda uništili sve mine koji su Ukrajinci postavili i na taj način mogu slobodno da se kreću sa oklopnim vozilima. U prethodnim danima na obeleženom delu teritorije vodile su se najintenzivnije borbe. Ruska vojska ponovo je ušla u mesto Stepove i pokušava da se približi industrijskoj zoni u Avdejevci. Za sada, ukrajinska vojska uspeva da zaustavi ove napade, ali prisustvo oklopnih vozila u mestu Stepove nam govori da su Rusi sigurno i poslali pešadiju, koja pokušava da se utvrdi u ovom mestu. U narednim danima očekujem da će Rusi pokušati nekoliko napada u pravcu mesta Berdiči, ali neće ići samo iz mesta Stepove, već i preko ovih njiva. Jer ovim napadima oni pokušavaju da prošire svoju zonu kontrole u pravcu mesta Berdiči. Dakle, nakon nekoliko nedelja pauze kod Avdejevke, ruska vojska je ponovo aktivna i njihov sljedeći cilj je približavanju mesta Berdiči. Pored ovog dela fronta, ruska vojska je aktivna na još jednom delu kod Avdejevke, a to se radi između mesta Vesele, Kamijanka i kod ove deponije. U prethodnim danima imamo manju teritorijalnu promjenu u korist ruskih snaga, a to se radi o ovom delu teritorije. Dakle, oni su uspjeli da uđu u ovu šumu koja se nalazi u blizini industrijske zone. U prethodnoj epizodi pričao sam ruski cilj za ovaj deo teritorije, a to je da se što je više moguće približe naseljenom delu Avdejevke, kako bi presekli ovaj deo teritorije. A to se upravo dešava u prethodnim danima, jer i na ovom delu fronta imamo manju teritorijalnu promjenu u korist ruskih snaga, a to se radi o ovom delu teritorije. Dakle, pored napada kroz ovu šumu i kroz naseljeni deo Avdejevke, ruska vojska pokušava i iz ovog pravca da se približi ovom gradu.
Ukoliko napadi kroz ovo naselje i ovaj deo teritorije bude uspešan, to bi znatno skratilo ruski front i omogućilo bi im da koriste još jedan put koji ide od Kamjanke ka ovom delu naselja. A taj put se nalazi upravo ovde. Na ovom delu fronta intenzitet borbi ne opada i ruska vojska sve više pritiska Ukrajince koji se nalaze u Avdejevci. Osim toga, ruska bombardovanja nisu zaustavljena u prethodnim nedeljama. Industrijska zona je više puta gađena sa FA-500 bombama, a ukoliko me pratite na Telegramu, postio sam i slike o novoj ruskoj bombi FAB-1500, na kojoj su Rusi izvršili modifikacije i sada ova bomba može da se baca sa oko 40 km i da pogodi svoj cilj. Jedina promjena koju imamo se nalazi u blizini mesta Tonjenke i Sevjerne, a ona je u korist oružanih snaga Ukrajine. I to se radi o ovom delu teritorije koji su oni uspeli da vrate ponovo pod svoju kontrolu. Dakle, ruski napad u pravcu ova dva mesta je ponovo bio neuspešan i Ukrajinci su ponovo vratili ovaj deo teritorije pod svoju kontrolu. Dok u mestu Prvomajske imamo jednu manju teritorijalnu promjenu u korist ruskih snaga, a to se radi o ovom delu teritorije koji ću vam sada obeležiti na mapi. U prethodnim nedeljama izašlo je dosta informacija da se Ukrajinci povlače sa ovog dela teritorije i nakon tih izveštaja možemo vidjeti da su Rusi uspeli da preuzmu jedan manji deo mesta Prvomajske. I Rusi nastavljaju svoje napade i pokušavaju da se približe ovom putu, kako bi mogli da napadnu mesto Prvomajske iz još jednog pravca. Prelazim sada do Grigorevke i Marinke. Kao što je poznato, ruska vojska je dugo vodila borbe za ovo mesto i nakon preuzimanja pune kontrole nad mestom Marinka, oni su svoje napade nastavili u pravcu Grigorevke i da preuzmu ovaj deo teritorije pod svoju kontrolu. Osim toga, imamo još jednu manju promjenu u korist ruske vojske, a to se radi o ovom delu teritorije. Ukoliko ste gledali prethodne epizode koje sam posvetio ovom delu fronta, upravo se dešava ono što sam pričao o tim epizodama, a to je da će Rusi sigurno nastaviti svoje napade u pravcu ovih jezera, što se trenutno i dešava, i da će napasti Grigorevku iz ovog pravca. Jedino što sam pogrešio, a to su ruski napadi u pravcu Krasnogorovke. Za sada, na ovom delu fronta nije bilo promjena i Rusi nisu pokušavali da napadnu u pravcu Krasnogorovke, već su fokusirani na ovaj deo teritorije koji se nalazi između Grigorevke i Marinke. Dakle, približavanje ovim jezerima. Prelazim sada i do Novomihajlovke, mesto koje je u velikom fokusu tokom posljednjih nekoliko nedelja. Ruska vojska neprestano gađa Novomihajlovku sa FA-500 bombama, TOS-1 sistemima i sa artiljerijom. Ali još uvek nisu uspeli da slomiju ukrajinsku odbranu u ovom mestu. U prethodnoj nedelji ruska vojska bila je primorana da se povuče sa ovih položaja, nakon nekoliko lokalnih kontranapada koje su izveli Ukrajinci. Dakle, oni nisu uspeli da uđu u Novomihajlovku i nakon nekoliko pokušaja ukrajinska vojska je odbila ove napade i primorala je Ruse da se povuku dalje od Novomihajlovke, ali to nije sprečilo dalje ruske napade. I oni sada pokušavaju da prošire zonu kontrole kod Novomihajlovke i u prethodnim danima postigli su dosta uspeha na ovom delu teritorije. U blizini mesta Soldoke, ruska vojska proširila je svoju zonu kontrole na ovom delu teritorije i prema posljednjim informacijama Ukrajinci se povlače prema putu koji ide od Konstantinovke, mesta Vodjane pa sve do Ugledara, a to je upravo ovaj deo puta. I Rusi ne zaustavljaju svoje napade i pokušavaju preko ovih njiva da se što je više moguće približe ovom putu. Pored toga, Rusi ne zaustavljaju svoje napade sa još jednog dela kod Novomihajlovke. I ovdje možemo vidjeti da je njihov cilj da u potpunosti opkole ovo mesto, a na ovom delu fronta da se što je više moguće približe ovom putu, kako bi presekli sve logističke potrebe Ukrajinaca koji idu ka Konstantinovki i Ugledaru. Još jedan dokaz da su Rusi veoma ozbiljni u ovom napadu jeste i bombardovanje sa FA-500 bombama. Dakle, ruska avijacija neprestano gađa ovaj deo teritorije sa aviobombama u cilju da uništi ukrajinska utvrđenja i olakša pešadiji i oklopnim vozilima da nastave svoje napade. Moram da napomenem da na ovom delu teritorije, dakle južno od Novomihajlovke, tokom prethodnih nekoliko nedelja nije bilo većih teritorijalnih promjena i sada vidimo da su Rusi pokrenuli napade i uspeli su da preuzmu ovaj deo teritorije pod svoju kontrolu i da su primorali Ukrajince da se povuku nazad.
Toliko od mene za danas. Ukoliko vam se svidjela epizoda, pretplatite se na kanal, komentarišite, podelite snimak, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi.